Pa eto, 43. Utrka Buzetski dani, eto, čini mi se ko da je jučer bila 82. kad je prva trka krenula i ono čime sam posebno ponosan je da u sve nedaće koje su nas pratile, Buzet se nikad nije prekidao i eto, mislim da smo po tome rekorderi. Počela su promišljanja o prvenstvu Europe i tu smo uspjeli i ove godine evo, ide utrka prvenstva Europe. Očekujemo oko 200-tinjak vozača, uvijek se ta brojka kreće od 180 do 220. Eto, već je to, rekao bi, postao brend. Ono što mene posebno veseli da na tu buzetsku stazu svake godine dolaze trkači iz svih republika. Ove Italija, godine Austrija, Italija, Austrija, tako, Nemci, Italijani, Čehi, Slovaci. Ove godine imamo CEZ, pa očekujemo više vozača iz Srbije, što me naravno posebno veseli. Ovaj susret je nagovještaj toga. Tako je.